Assalamualaikum dostlar. Biz qarışqır, tiriu qarışqır alып keldik. Mozda gol görünüşler, kızıkkanlar için. Mozda tiriu ekan mozda. Hazırlap ketip. Nasıl cumhurbaşkanı Tiriu. Yok, bu mal ketip onu hazırla. Tiriu qarışqır. Sizler qarışqırdan qorqosыңар, men qorqpayım. Aşağı. Bunun ne getiriyor yaptı işte? Aşağı. Ne? Urgaçu bu Nurbeyge? Tiriu urgaçu ekan? Na bu tiriu urgaç ekan. Aşağı. Bunun erkek ekan, bu ötele çoğun ekan. Nah, çoğun. Satıla atın. Bu аңчылыктын ээси, мына şu байке, Нурбек байке şu. Аңчылыктын ээси, азаматсызга элге чоң кызмат кылдыңыз. Жакшы. Рахмат. Biz Alabuka rayonunda Sumsar айылынан сіздерге кайрылып атабыз. Ошо бизде каршкы жакындан бери күч болуп жылкыларды жеп, мал жандыктарды жеп аткан. Ошого бүгүн тузакка түшүрүптү сыйытмакка. Ошону эмезе. Экөө эле тирүү болчу экен. Бирок бирөөнү өлтүрүп, анан бирөөнү тирүү алып келиптир. Тирүү каршы. Тирүү каршы. Tiriyor karışık. Тирүү. Buraya kaldı ha. Şu jigitler kızıktın bari dağı da aldı da dikkat gözömöldеп turmuşlar. Dağı kızıklarımızı tartabız. Assalamu alaikum.